Pemirsa Gubernur Bali Wayan Koster nugesang rauh mangkin Pemprov Bali kantun ngelaksanayang usaha sejroning nampenin penglimbakan COVID-19. Ketargetan kewentenan kasus puniki sida ketes ngantos ring level kali digit. Gubernur Koster mausang yening penampian COVID-19 sampun presiden kedabdabin pinih becik, jantan sida numbuhang citra positif. Antuk selanturnyane wisatawan pacang raut tatkala Bali kabungkah. Mausang indik rencana mungkah Bali majang wisatawan mancanegara, Menparekraf Sandiaga Uno mausang rencana inucap patut kedabdabin malih silih tunggil nyane melarapan rajak emargiang program vaksinasi ring Bali. Majalaran pemargin program vaksinasi sanirau mangkin kantun kemargiang, sinarengan antuk laksanayang protokol kesehatan sane becik, panglimbakan sektor pariwisata Pamekas ring Bali kaaptiang sida digelisang. Kebausang taler Bali sampun ngantos target vaksinasi pinih ageng ring tahap pertama sane katujuang majang tenaga kesehatan. Rau mangkin ritat kala pemargin vaksinasi tahap kaping kalih katujuang majang angge pariwisata. Program vaksinasi puniki pacang raja kasokong mangda rencana indik mungkah pariwisata Bali majang wisatawan mancanegara presiden gelis kelaksanayang. Winata Bali Pos nguningayang.